nirmala kenyam kanasin kontin baroch me bajeling bana roch ka ki kwaran cha kwany ala kwer murlëëni men judit ki men pai kwany men bia kwer re wecha ka pibor ki greater pibor administrative area agendan banlat ke jen gwasame kan chaga kuin kwer an wala chanka wal bakal ka pai ngwan ron kina daru di jandang ro dong wan en lere me lat ke je ka changa wal dish ka pai ngwan ron kina daru jandang ro dong wan bana shuwa ka ko na shu ne ramadan en cha kwany ala kwer murlëëni jene ngwet shi ramadi te ngwane jen ngwat en wudan cha kwany ala kwer murlëëni ngai ke je longono jen ramkel migwa ka dobran chalat ke je neitin kon lan woren kon ngai ke je wude me jen wude dana cha kwanya la kwer murlëëni ka jen gwasame paya kwany selbe ke ma yadi te jaram dana bi murlëëni bi ka rwach ke jen rona me e ka ronen be cha roja mo cha jo kweni no bana chure roja dana bana linkel gwasame shala nene honorable gola boyo gola jaram dana en cha kwanya la kwer wake pibor ke greater pibor administrative area ke GPAA role murlëëni kelew jaram dana be role murlëëni kana nywaka bi jarwach en wini keba kendo dangro to re wika pibor sharaje mo kwen keriet kwarso Sudan ni self ke mo yadit gwas mi charwaitin ka television dung so Sudan en korni gola boyo gola gola ne gwas kwar mishwale locally ame bolen mela kwen ka with pibor ne won en gola boyo jena kwen ka muktab kamat ngwanet so Sudan dial re wika so Sudan union no chajo mo chajo kwen tiang ki tiang gaja ka shanga wol dich ka pai ngwan ka ngot kumetin kon tila kum sa Sudan ka jawler mishalat ka radio sa Sudan indini jen ke sa Sudan ke SSBC juba charo mo chajo kwen nano en ram me cha kwanya tema en da men cha kwanya la kwer murlëëni chala do jen ramimo la ra link ne tungwan agenda na kwany kaje kano be murlëëni baka jako bi kente ka mat kaneden kokien chit ke jitie ka ko kan murlëëni we re we te tin ka GPAA ke greater pibor administrative area chikan chingaro dien en we dien nan winimi nwa kana kel ka bar ki anywak jena money gwale na rame nyam ela kwer men cap greater pibor administrative area en me chaje kweni no ajele dande ko linga jan gwasame mi jiram jidit ke jan channel me de jono jin nyaga kana san ko kien ko bler in kono banon ka kan Nuer online TV bi kan chamala shubkaya biata kamal bye bye